Kejingkran jang usembut Menteri Rangba kejelau ba Presiden Tensong haka kendai tarik urisau araja arpusan haka jaka bukan long kejingkran bagi pat ba kin ai kublai Henry kumba kapau menta kala kela penban kum kamat yatai bat ban ya penpainya. Ubak Presiden Tensong habakran sekilat patai kubur ulaong bagi kemi kikpa ki don kamban pet bhai lagi kun om ban chukenno ya ka sorkar. Apa penpainya ya kini kejingkran haka sepau tarik urisau araja arpusan nak liang jangka khnam lingba working president uba Thomas Pasa ulaong bagi jing persang ke sorkar ban tet kti ya ka kam bakadai ban ket kli kalong ke basngosi bat ulaong ru bahaga jing sisa ke jelak up kmi ya ka statement ke baklan nau sembut Menteri Rangba ban long ke jing ai mensiem ya ki Henry ke ni kurkom kran ke pensyap tieng ya ki kmi ki kpa. Nolor kata ulaong ru baga jing wan ra ke sorkar ya ka smart city kalong ke bam dan jing mentoy lada om yo ya ka safe city. Ni benen ya lap yang sangat nyap kalapin syayong ya ki bun pai ba jong jela para hoy tengah ngam trai undon uwei ru uben yoro aku bi kadi ke jingjia ban da kalian ke jongi hoy klem da ke jing artatin ni penram ni kini jingjia baro ban kaji kermen pada pi habakut i sosi kamiat ya habang i ke statement jogu home minister jogi ba Presiden Tensong hakaba i ong ba kikimi kikpa kiri ban take care ko na jo hatu mano kikimi kikpa ban take care ko na jo dan se kikimi kikpa kiba ong bang ngim kuslai rai ko na jo baro take care tang ba lese kum hakani ka por ba jia ko gini jingjia ka statement ni expect ba ka statement ka khamlong ai mensiam kami dalam office jongu home minister jongi andai ki tu statement pada ki pen beliau yang babon but kumbagai lah juga dalam kapor hai baik ini ki jingjang ni hap pendram kum cek berdui borok kawai kum ke state ni borok kawai but ki kentin bakongsan bahasa ka state government ka jongi kini ba ko state government kam dan jimbentoi kata ka smart city larang gimyo ya ka safe city ini ber workshop kono gini existing orang pilar hakan keleman lek nang thi na po na jen civil lar pia ter pinjak sati selai mukra pinpek katuk silen ter to sok amdon la street light kam don street light ka dum bai ngi bai kata manu balik pendak street light manu ban pentik kena bakin syai gilin tigi singke pi kum ha katuk jingdung don la tigi beri ban sim kabu ha jingdum hering ngi gila lek pe jena deru ketika area ke pindah lek dekot besi bakadum bai labun bah kilong kepagi bah komplain ya kadi kam juga sorkar tau ti bahkan penting kena bagi citizen kilong shong jo jela kilong safe kan itu ibu important bah but community baka police department ni ka competent body ke bah investigate kena case kan penting kena bagi ni kiri transfer kinyo ya kaji saja kapag piang bah bahkan long pada kajing seneng ya kiwi pada kiba persang ban penmensau ban penbutnam yang kajak berjongi tak ada larang keno yang sorkar gitu na ino pi madu badon dia kabor of policing ka sorkar madu badon dia kabor ki ikhtiar ban penting kena ba ki pulit ki jongi kin le ki patrolling ki ba biang ka sorkar madu ban penting kena ba kilinti singking ki jongi kin long ki basyai ka sorkar baro kadang responsibility jong sorkar minta pinong naik keno atau keno itu dia nongin keno kadi kajing persang ni jongka sorkar ban tekti naga responsibility ka jongka kalau nggak bersosi orang itu hak jisya kita expect na statement ka bakam klan ma na home minister krama kinok shong jongka jela kinyo mensim kan bagi mdai ban yasha ikung dingin mdai ban keno ba shin sting kimi ba nan kimi ba kibam i jelo jongki kun ko balong bentang rong pi let's say kajing statement jong home minister ma statement jong home minister hi kala pen kham siap ting susu bentai kini pa ikwi pa yo ki ong bam long ki pelat su ya ki kun jong i ban mi dai ru pi gi suset bi ki kun jong i haye karang ba kin light nang ro jing ba kata dau gi kerpat ya sorkar bakar long sensible keliat haba ki ai kan ka statement maka kani pada ka impact pada ya ka perkat perdai ya ka